da nastavimo našu temu odnos Boga i čoveka. Ali gospodin čovek je dobio mnogo mesta u našoj temi, a sad ćemo s anđelima. Da ostavimo malo, makar za 1/4 sata, čoveka i da vidimo šta bismo mogli da kažemo s obzirom da je navečer je praznika svetih arhanđela, na čelu sa arhanđelom Mihajlom i anđela. Svi se oni slave sabor, svetih arhanđela i anđela, znači svih anđelskih sila. Da vidimo malo, da kažem nekoliko reči o odnosu anđela i Boga, Boga i anđela. Što se tiče Božje strane, tu bi malo mogao da kažem kako se on prema anđelima odnosi. Anđeli bi više znali, sigurno kažu, ali ja ću pokušati da odnos anđela prema Bogu da kažem i donekle odnos anđela prema nama, što bi još više mogli da nekako uđemo u to. U Svetom pismu je na nekoliko mesta ukazano kako su anđeli bića duhovna koja stoje pred Bogom. I ovo večeras je čitano kako je kad Isus Navin ulazio, osvajao zemlju obećanu, javio se arhanđeo Mihajlo kao ratnik i on iznenada ga video i pitao ko si ti? Ja sam veli arhanđeo i evo koji sam pred licem Božjim i evo sada prestadoh ovde, dođoh i stadoh ovde pred tobom. Arhanđeo Gavrilo kad je blagovestio Presvetoj Bogorodici radost ovaploćenja Sina Božjeg, pa ga ona pitala ko si ti? On je rekao ja sam arhanđeo što stojim pred Bogom. Prišao mi je otac Justin Popović, mnogo sam puta se pitao šta to znači arhanđeo Gavrilo koji stojim pred Bogom. Kaže kad sam vidio mitropolita ruskog Anastasija iz zagranične crkve koji su bili ovde sa centrom u Karlovcima pre rata, pa 36. umro mitropolit Antonije, veliki jerar i veliki svetitelj Božji, sahranjen je u Iverskoj kapeli na Novom groblju, gore gde je spomenik i ruskim ratnicima u onom gornjem delu Novog groblja. Nasledio ga mitropolit Anastasije, koji je posle za vreme rata i izbego i otišao i u Americi je umro. On kaže otac Justin kad je služio denije i liturgiju, stajao je pred prestolom, pred svetom trpezom tako da sam ja gledajući njega shvatio šta to znači arhanđeo koji stoji pred Bogom. Sa takim trepetom, sa takim strahopoštovanjem i sa takvom pobožnošću i da sam ja onda mogao da shvatim i stava velim mitropolita Anastasija, šta to znači anđeo koji stoji pred Bogom. U pesmama koje su posvećene blagovestima pokušava pesnik Sveti Sofron Jerusalimski, Sveti Andrej Kritski, Jovan Damaskin da uđe u tu dušu arhanđela Gavrila kad on dolazi pred Bogorodicu, da joj javi, da blagovesti vest Božju. I onda kaže i u pesmi koja je posvećena tome u subotu Akatista, 5. nedelje Velikog posta, kaže primivši tajno zapovest, on iznenada dolete i predstade pred Svetu Bogorodicu u kući Josifovoj. Krov je Josifove, pod strehom Josifovom, u šatoru Josifovom, u ovom novom izdanju Baštine, što Prosveta i Književna zadruga izdaju, su neki mnogo pismeni prevodili i tumačili sada dvojica i to, tamo imaju kompletna imena, on kaže u krv Josifovu, a ono krov Josifov, pod krov Josifov je došao, on kaže u krv Josifov i čak što je najgore tumačenje pozadi dao. Ajde da recimo pogrešio u prevodu. Kad je on došao pod krov Josifov, dakle u kući Josifovu gdje je Bogorodica bila, zaručena po jevrejskom običaju, on je kaže sav trepetom predstao pred nju i usnebilao se, dobio je zapovest treba da joj prenese, a šta da joj kaže? Kako da njoj, devojci, prečisto još zavetovano da će čuvati svoje devstvo, kaže to. I sad, kaže, strah me i trepet hvata, tebi kažem, ali s druge strane otud pritisak. Strah i trepet od Boga, treba da kaže. Ne stoga se boji da mu naredio mora da izvrši, nego što je to delikatno zaista osjećanje. Ako se nađete nekad kao ljudsko biće, tako između dva, da spojite recimo dva ljudska bića, a smireni se, imate ljubav i prema njima, ona vam daje smirenje da se i prema jednom i prema drugom spoštovanju, odnosno da znate koliko je to delikatno recimo, ili da posredujete, a poštujete jednoga i drugoga. Vrlo složeno stanje, vrlo komplikovano i kompleksno stanje za arhanđela Gavrila i on onda ipak
tako reći, istupajući iz sebe, govori Bogorodici, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, jer u tom momentu i Gospod je, i njegovo je prisustvo, jer on u tom momentu silazi u Presvetu Bogorodicu, očovečuje se. Ima još mnogih mesta u Svetom pismu, ali i u istoriji crkve o javljanju svetih anđela i arhanđela, na što je potresno pojedino u žitijama svetih događaja kad anđeo plače zbog grešnika. Anđeli, veli, spasitelj, dete stoje pred licem Božjim i gledaju ga stalno, i zato dirati dete je dirati anđela koji stoji njegovo pred licem Božjim. Ali dobro dete, ali mi ostali grešnici, naš anđeo koliko je puta bio viđan od svetih Božjih ljudi ili od grešnika koji su na pragu pokajanja, pa im Bog dao da vidi kako plaču i tuguju. Tužan okreće lice, odlazi, iako je on pred Bogom i raduje se Božjoj svetlosti, radosti, ne zaboravlja međutim sebi poverenog čoveka, ljudsko biće, i plače i tuguje, i kako se onda, rekao bi čovjek, cepa anđelska duša u takvom jednom stanju. Apostolu Pavlu je otkriveno da su anđeli poslani i slani stalno u ovaj svet da služe našem spasenju. Oni su poslani na službu našem spasenju, oni su stavljeni čoveku u službu. Veći su od nas stvoreni, mi smo manji stvoreni, ali sa naznačenjem, sa potencijalom da ih nadmašimo, i oni su onda stavljeni u službu manjima koji će ih u stvari prevazići. Ali radosni su u toj službi, i viđeno je, i Jakov je video, i Spasitelj je rekao to da je nebo otvoreno i anđeli stalno uzlaze sa zemlje po lestvicama i silaze s neba. Znači da su, tako reći, stalno prisutni ovde, iako su pred predstavom Božjim, služeći nama. Neki od svetitelja su pokušali da tako objasne đavoljev pad. Da je on kao anđeo, arhanđeo, odbio da čoveku služi, da čoveka poštuje, da čoveka malog, ništajanog stvorenog u raju ili predviđenog, verovatno je anđelima bilo otkriveno da će biti stvaranje čoveka, pa ako još nije bio stvoren, da je on odbio da čovek koji je sad manji od anđela bit će veći, da iz te zavisti, iz te unutrašnje pakosti, iz te savremena psihologija prilično duboko poima taj porok, tu strast, taj kompleks zavisti. Neko je skoro rekao, mi vrlo malo računamo na sociološki učinak ovih unutrašnjih strasti, ko što je zavist, ko što je pakost, sebičnost recimo, ali našto recimo zavist je, kažu dakle sveti oci, izgleda đavolu razjedala dušu. A pazite, za zavist je potrebna veliki čovjek velikih potencijala, ali koji je upravo sebe suzio, mala, sitna dušica, kažemo mi, ali ne zaboravite, treba i velika duša i za zavist, za velike strasti razotkrivaju velike duše također, ali u promašaju, greh jeste promašaj, no da ne ulazimo u to, to bi bilo dalje. U svakom slučaju, ostali anđeli, kad je đavo spadio se od Boga, njegov unutrašnji kovitlac, njegov kompleks je nama iskustvu da kad mi sami uđemo u te njegove sfere, u te njegove raspoloženja, onda možemo tumačiti. Inače, bolje da se ne petljamo, njegov problem, neki ide s njim Bogom, da ga ostavimo. Ali kažem, kad čovjek ulazi u te demonska stvarno raspoloženja, demonska stanja, može onda da naslučuje kako je tek u đavolevom duši, kakav pakao. Ali ostali anđeli na čelu sa arhanđelom Mihajlom, kaže Apokalipsis, oni su stali, kažu po predanju da je arhanđel prvi uzviknuo stomen kalos, stojimo dobro, ono što se na liturgiji čuje. Sad mi prevodimo i novi sinodski prevodi u svojoj liturgiji stojimo smerno. Mislim da treba da ostanemo stojimo pravo i dobro. Kalos na grčki je i pravo, ali i uspravno, i dobro i uspravno. Dakle, tako su arhanđeli na čelu sa Mihajlom stali i njegov se to razvio u luči do svojih razmera i do svojih, naravno, origenističkih tamo komplikacija i sve, i otišao, ja mislim, van, nije osjetio mnogo šta. Jedino što je osjetio, to je uloga Hrista kao slova Božjeg, ali da sad vas i tu ne zadržava, mislim da nije osjetio. On je tu poveo se za Byronom, za Miltonom, za ne znam, za tom evropskom idejom koja je i u
Gete u Faustu mnogo razvijena uloga đavola kao nekog moćnika, kao nekoga, u suštini je to sitna duša. Dostojevski je mnogo dublji tu i neko je pisao o tome, ne sjećam se više ko, da je kod Dostojevskoga u pravoslavnom iskustvu đavol mnogo mala stvar, mnogo sitan pakosnik. I jedan svetogorac je nešto slično doživio prost monah koji se đavo ga napadao kroz neku strast i on nije imao kud, odupiro se, borio se i poleti na njega i zgrabi ga, veli, i samo mu ostale smrdljive ruke od svega toga. Ajde, veli, jedim, ajde ako si takav junak, i pobjego je. Nije đavo tako moćan ko što mi mislimo, mi mu dajemo moć. Ono što je vladika Nikolaj rekao, svet je moćan dok je u srcu našem, izbacite ga iz srca da vidite kako je nemoćan. To je kad vlada srcem našim, onda je moćan. Ali ta zapadna ideja o đavolu, njegovim moćima, njegovim adutima, ja lično sam to već govorio nekada, za mene lično u mom životu je bilo duhovno, hrišćanskom značajno, dok nisam u sebi ovo zaključio, da je đavo jedan običan čifta, podvalđija, lukav, zlurad i on stalno neke adute krije, ne iznese i na površinu polu aluzije, znaš kad bi ja iznao pred Boga adute, ne bi on imao zavezao, znaš. Ne bi imao sada zucna, mislim, ja imam tu to što kod Njegoša iznosi, znači, ovako, u suštini, on ide na diskreditaciju Boga, ko što je Adamu uspeo vrlo jeftino. On kaže, slušaj, on je zavidom, ako zna da ti ako pojedeš ovaj plod, ti ćeš postati ravan njemu. To je takva sitna duša, tako bedno prikazao Boga, po slici i prilici svojoj. Ko da je Bogu, a hoće li pojesti voćku ili neće, i ko da se jednom voćku može postati ravan Bog. I kao da Bog i nije naznačio čoveka da postane njemu ravan, ali u ljubavi, u onome u čemu se može postati, u slobodi, a ne u otimačini, u grabljivosti. I kad sam u stvari zaključio, mislim, unutrašnje, da đavo, svi njegovi aduti su nikovi ništa, mislimo, mi i on, gospodin, da se Bog boji naših aduta, kad bi otvorili sudi, sve bilo da Bog svemoću rešava, a on ne rešava u stvari svemoću. I zato je Bog sišao u licu Hristovo. Mi, Sveti Dionisije Areopagit govori o božanskoj nemoći. Na krstu je projavio božansku nemoć. Ali nemoć koja je u stvari izvor moći. To je nemoć smirenja, nemoć ljubavi, nemoć slobode, ali koja je zato nepobediva, jer nema kud dalje. Ono što kaže jedan svetelj, smiren čovjek nema kud da pada, on je dol na dnu. On smatra sebe nižim od svih bez kompleksa. I miran je tu, spokojan, on je na dubini mora, nikakvi talaci ga ne mogu zamiriti. Za nas te bezdani smirenja nisu ni shvatljivi, ali je činjenica, to recimo ko nepresušna, neiscrpna, nesebična ljubav. Nema te stvari koja nju može zagorčati, koja nju može pokolebati. Isto tako i unutrašnja sloboda, ko što su bili mučenici slobodni. Tako je ta Božja nemoć za svetsko shvatanje, za ljudsko, za đavolje, za drugo shvatanje, a unutrašnja Bog je miran, spokojan, ko Hristos pred velikim inkvizitorom. Nije trepno, u smislu tome ništa ga nije od tih aduta velikog inkvizitora pokolebalo. On jednostavno je ispod toga i on njega ljubi posle svega, posle tih svih kleveta. Dakle, arhanđeli su to osjećali, anđeli su to osjećali i zato su stali čvrsto, stali nepokolebljivo i kaže su u Apokalipsu bio je gotov i u poslanici Judinoj, novozavetnoj poslanici, gotov da ga likvidira, da ga pobedi, da jurna njega, je Bog rekao ne. I arhanđel se suzdržao, ostavio Bogu posljednji sud. I tu, to je veliko smirenje, znate, jedan sveštenik naš je služio posleratnim godinama, kad su bili provokatori, vi ne znate, još ste vi deca, osim ovih starijih, ko recimo Neđa, vremena još prošlog veka rođen, Neđa Ruškumanović, vremena kralja Milana. I onda su, recimo, služili su na polju, nije imalo, bile su porušene crkve, našto ovim krajima Bosne. I došli su neki da provociraju, a bilo se skupilo naroda i ne može da služi liturgiju, samo provociraju, dobacuju. Onda svešteniku prekivi, pa Sokren pa kaže, dobro ljudi, ja smo mi ovde zato da nas nekolicina provociraju, ja to mi jači od njih. Ili nismo. I kaže, narod poleti, obori i hvati za gušu, onda sam ja, kaže, morao da intervenišem, pobiće i narod. Ali bilo mi to zagrdilo. Tako otprilike arhanđeo Mihajlo, kako ja ulazim u to, mogu da kaže, čekaj, treba mangupe, uhvatimo za gušu, ta oni tu sad vređaju Gospoda našega, ali je Bog rekao, zaustavio ih i oni čekaju
strašno čekanje suda Božjega. No, da ostavimo i to sa đavolom, nego da se okrenemo njihov odnos prema Bogu. Kaže u pesmi koja se večeras baš peva, ali ovdje ne čitaju taj kanon, negde u kanonu, ne sjećam se tačno čije, kaže da sve anđelske sile nezadrživim stremenjem ljubavi teže ka Hristu, krajnjoj meti svih njihovih želja i svih njihovih ljubavi. To je izuzeta ideja iz Svetog Vasilija Velikog kad je u 6. dnevu tumačio stvaranje sveta, pa je govorio o stvaranju anđela, da su anđeli u jednom poletu unutrašnjem, u jednoj ljubavi streme ka Hristu. Sad, Sveti Anastasije Sinait je otišao, čini mi se, korak dalje od toga, od Svetog Vasilija Velikog, pa je rekao, to nije samo prema njemu kao sinu Božjem, nego i prema njemu kao čoveku. To njihovo služenje čoveku, stvoreni veći od čoveka, stavljeni u službu čoveku, u Hristu su prepoznali i vidjeli da je veći čovek od anđela. Hristos kao čovek, kao Bog je veći, nema sumnja, ali kao čovek veći od anđela, u njemu je već to viđeno ostvareno. I onda kaže Sveti Anastasije Sinait u sjajnoj svojoj knjizi Odi Gos, putevoditelj, tumačeći riječi apostola Petra, da su nama u crkvi date takve tajne u koje i anđeli žele da zavire, parakikse, to otprilike ovako da se nagneš i da pogledaš šta je to sve tamo, kako je to bogatstvo. I sad pita se Sveti Anastasije, šta je to u što bi anđeli želeli da zavire? Pa jedni kažu to su tajne svete liturgije, svete Evharistije, drugi kažu to su tajne koje su nama date, druge. Treći kažu ovo, četvrti ono, a ja čini mi se, veli Sveti Anastasije Sinait, i po meni to je nemerljivo više. Da su anđeli poželjeli da žele, kad bi i oni mogli da poput Jovana Bogoslova, ljubljenog učenika, naslone glavu svoju na grudi Boga koji u tom momentu nosi njihovu prirodu, koji se oanđelio, ko što se očovečio, čovjek naslanja glavu na grudi Boga koji je čovjek, koji se očovečio, kad bi i oni mogli. To je Sveti Anastasije Sinait, na drugi Atanasije, ušao, čini mi se, u samu srž tog njihovog poleta. Oni u stvari u Hristu kao Bogu vole i čoveka. I zato su svi svetitelji veliki, ko Zlatoust, Sveti Atanasije, pogotovo Sveti Maksim, Palama posle. A Areopagit je jedini tu malo zaostao, Sveti Dionise Areopagit, jako je o najviše o anđelima govorio, jedini je tu zaostao, rekli, dakle, svi ostali svetitelji, da su i anđeli u oproćenju dobili više nego što su imali ranije. Da je i za njihovo oproćenje Hristovo dobitak. No da ne ulazim u to, sigurno je da su i anđeli uklopljeni kao braća naša nebeska, što je mnogo vole otac Justin i što je u molitvi Svetom Arhanđelu, koje je objavljeno u njegovom molitveniku, izneo. Zaista je i osjećao, on je služio Svetom Arhanđelu u Čeljama 30 godina i mnogo voleo, ali on tako je govorio kao braća naša nebeska braća. I nekako je osjećao to, sjećam se kad su put pravili dole za prugu, pa htjeli da prođu pokraj samog manastira, dakle ispred, kako ide baš onako jedna dolinica, kad se uđe na kapiju manastirsku pa se ide ka crkvi, onda ima jedna dolinica dole ka reci, tu su htjeli da prođu put, to znači da uznemire manastir, da uđu u Avliju sa kolima, sa svim ovim, što znači jedan put kroz manastir. I on je to odbio i manastir i na kraju je put odbačen tamo daleko, 250 metara, možda 300, a su govorili tada, gospodine Justine, razočarali smo se u vas, vi ste kulturan čovjek, znate 7 jezika, vi ste prošli svet, a tako ste zaostali, kaže, i razočarali smo se u vas da ne date put. A on se nasmeje, kako je Bog dao, umeo se nasmeje, pa se lupi po čelu, kod čelavom svog golmo, kaže, meni je da se ne razočara Sveti Arhanđeo, kaže, a vrlo važno vi, kaže, to je bio njegov odgovor. Dakle, to da su anđeli uključeni u službu nama, da su naša nebeska braća, da su nam zaista bliski, da njima nije, dozvolite tako da kažem, samo do njihove radosti, nego i do, zato anđeo hranitelj zaista plače, sažaljeva, tuguje. On je govorio jedan grčki sveštenik kako je njom Arhanđel u vreme malazijske invazije Grčke, odnosno oslobađanja, pa i posle Turci pobedili, kako ga u posljednjem momentu Arhanđel probudio, udarajući ga ovdje u bok, veli. I bio sam umoran kao vojnik, a on me udara, ustaje, kaže, svi odoše, tebe će zarobiti.
Ima dakle takvih pojava anđelskih. Bog sveti zna koliko puta nas anđeli pomogu, nekom dobrom mišu, nekim dobrim raspoloženjem, nekom podrškom, nečim, ali sa delikatnošću i diskretnošću, da ne naruše našu slobodu, da ne nameću se, da Bog sveti zna kakvi su sve tu utkani odnosi. Ali u svakom slučaju oni su ugrađeni u crkvu, uključeni u crkvu, tu zajednicu, i crkva je zaista jedna od anđela i od ljudi, kao što kaže i poslanica Efesima, i crkveni tekstovi u pesništvu, i kao što mi tako i doživljavamo sve te anđele u crkvi. Njihov dakle odnos prema Bogu i odnos prema nama je kulminira u odnosu prema Hristu. On je njihov Bog, ali on je i čovjek. Tu ako bi mogli da, kako da kažem, doživimo ono što je sveti preteča, koji se ne bez razloga naziva anđelom, prvi anđel, evo anđel moj će ići ispred, mada to znači vesnik, ali u stvari i slika se negdje s anđelskim krilima, zaista ko anđel, kad je rekao Hristu, učenicima svojim za Hrista, on treba da rasta, a ja da se umanjujem. Tu nema nikakvog kompleksa, jer bi onda došla satanska zloba, zavist, pakost i tako dalje, nego stvarno to smirenje, taj kenosis, ko što kažu neki od ruskih teologa, ali to je karakteristično da to Rusi imaju nečega takoga, veli da se lica Svete Trojice jedno pred drugim smirava, ispražnjuje, kenosis prosto doživljava od ljubavi da bi se drugo uvećalo, da bi drugo bilo veće, da ga smatra. Zato je Hristos u tom velikom smirenju i rekao, Otac moj je veći od mene. To je radost, izvor radosti, ali to su stanja koja mi, Rusi imaju toga, da znate, kod Dostojevskoga toga imate, recimo, i starci ruski, i ruska duša, ima tu nečega, samo da ne bude ono što je najčešće kod nas, ljudi sa nekim kompleksom inferiornosti, onda je bolest, onda je sve drugo, samo ne izvor radosti, izvor života, izvor ljubavi i tako dalje. U svakom slučaju, anđeli su s te strane nama bliski, jer su okrenuti ka Hristu, okrenuti ka čoveku, i oni su dakle čovekoljubivi, nisu samo bogoljubivi. I to je za nas velika radost i velika nada, ali mislim ipak da u krajnjoj liniji oni su pratioci, oni su tu prisutni, oni su, kako da kažem, kao što se kaže na heruvimskoj pesmi, prate Hrista koji ide. Ipak ostaje ključni naš odnos s Bogom. Tu se glavna bitka sveta i svega bića rešava. Zato i đavo koji je pokušao da zauzme mesto Božje, da se čoveku nametne za Boga, kod Njegoša je to razvijeno da on traži ravnopravnost, da on traži prilike, ja kako sam rekao pre neko vreme, on traži republiku, malo mu što ima autonomiju s Bogom, on će republiku, pa ti upravljaju Beograd, ja ću u Prištini recimo. Ali to njegovo ubacivanje i pokušaj da se nametne čovjeku za Boga, da se autodeificira, da se samo obožije, jedna velika propetija, jedno pečenje, kako kaže naš narod, ne znam da znate tu reč, kad se žaba peči, vidjela žaba da se konji kuju, pa će i ona, to se zove u narodu pečenje, to deca, obično decu kažu, sad se pečiš to, pa ćeš više nego što, to su neke preambiciozne ovako, đavo je u stvari to pokušao i zato u krajnjoj liniji, pazite sada, govorim svoje neko iskustvo, on je mali, on je mediokrite za čovekove srazmere. U suštini nema šta da pruči, kad obećava kule i gradove, šupljo je. Zato je Sveti Lesničnik strašno duboko kad kaže da je gordost strašna šupljina. I srpska je reč slovenska sjajno prevela sujetu, taštinu. Tašte znači prazno, na šte srce kaže kod nas ujutru, na prazno srce. Taština je praznina, sujeta je šupljina. Ne mislim da reč sujeta i šupljina su iste, ali taština je zaista sršte, je prazno, bez ičega. To je ono što narod kaže, da se prazno klasje diže gore, a puno se saginje, smirava, šuplje, zaista klas ide gore. Đavo je najpretenciozniji lažov u stvari, ali nema za dušu čovekovu šta da pruži. Mislim, ona ostaje na kraju izigrana. I zato je Bog ona, tako da kažem, ona rana čovekova, što je Sveti Grigorije Nijski rekao, čovjek je strela čeznuća, izbačena i leti ka Bogu. I vidite, i anđeli u suštini
ako je to tačno što Sveti Vasilije kaže, a verovatno je on to doživeo, a crkvena pesma prenijela otuda, da su anđeli su u jednom strenjenju, jednom poletu ljubavi ka krajnjoj meti svih želja, Hristu. Aleksis možda zna kako se kaže na grčkom, tonefeton i akrotis, krajnji domet ili cilj svih naših stremljenja, želja, nostalgija, ljubavi, čežnji, ne znam kako da sve to izrazim, onda je jasno da i anđeli streme ka tome što je Bog nama ljudima naznačio. Tu je to čovekoljublje Bože, Bog je čovekoljubac, čovekoljubac je nazvan. Nešto je Bog imao posebno razloge da voli čoveka, ne voleći, ne podcenjujući, ne obezvređujući anđela, ali je tajna odnosa Boga i čoveka nešto u šta i anđeli žele da zavire. Znači oni su uključeni na taj način obogaćeni i oni. Ne podcenjujem ja njih time, mi smo stvoreni manji, mi treba da pojedemo koliko furuna leba neđeo ili džakova soli, da bi se samo približili anđelima, ali u krajnjem naznačenju, u krajnjem dometu i anđeli su uklopljeni u crkvu i u crkvi se onda kroz crkvu, dakle kroz Hrista, i oni pričešćuju Bogu i to je izvor njihove radosti. Ako tako možemo da doživimo, mislim da osjetimo to što je hrišćanski osjećaj mesta anđela, uloge anđela, onda možemo da shvatimo koliko nas oni vole, koliko su radosni našim radostima i žalostni zbog naših žalosti, koliko su nam tu zaista braća na jedan drugi, čudan od Boga tako njima naznačen način ili zadat način. Ali da se vratimo našoj temi, odnos Boga i čoveka. Danas nam je na redu Novi Zavet. I ja bih ostojao sam ovo ispoštovanja prema anđelima, makar toliko, a sad da se vratim nama ljudima. Nekoliko samo primjera pokušao. Znate, Novi Zavet je neiscrpan. I on počinje sa Hristovim ovaploćenjem, sa okupljanjem prvih učenika apostola i dalje raste i nema kraja. Sve je Novi Zavet. Mi smo u Novom Zavetu stvari. Kad je apostol Jovan rekao, nije rekao napamet, da kad bi se sve popisalo šta je Hristos rekao i učinio, ne bi mislim ni u sami sve stale napisane knjige. Te napisane knjige smo u stvari mi koji ih pišemo, koji se pišemo. Djela apostolska su pokušala da opišu rad apostola donekle, a djela svetih otaca dalje i žitija i tekstovi i sve prosto produžuje to, isti taj odnos, isti sadržaj, ta nova evanđelja i svaki čovjek je u stvari živo hodeće evanđelje. Nekoliko samo primjera, kažem, uzet ćemo kako se meni čini. Da ostavimo starog Simeona i Anu, proročicu, koji su iščekivali spasitelja i kojima je spasitelj se javio kao dete doneto u hram na sretenje. I kad je Simeon starac rekao, sad otpuštaš slugu tvoga Gospode s mirom, sad sam vidio, sam čezno, očima svojima sam video spasenje. Da ostavimo to, a idemo recimo na poziv apostola. Nekoliko primjera koji su dati ili nekoliko slučajeva koji su opisani prosto, nisu insistirali apostoli da opišu sve pozive, ali recimo poziv Natanaila. Kad je Filip, odnosno apostol Andrej našao Filipa, pa onda našao Vartolomeja, pa Natanaila i pozvao ga dođi da vidiš, veli, izgleda da je ovo Mesija koji je obećan. A on pita odakle on, pa iz Nazareta, pa može li iz Nazareta zadnje Selendre recimo ili zadnje Kasabe, varošice u Galileji koja je bila tako podcenjivana, zar može od nešto dobro doći? On kaže dođi i vidi. I sad polazi Natanailo, Hristos iz daljine mu govori evo istinskog Izraelca u kome nema lukavstva. Baca unaprijed jedan njemu ovako izazov, a on odjednom odgovara kako me poznaješ? Vidio sam te kad si bio pod smokvom. Šta je on radio pod smokvom? Doslovno ne znamo, ali većina tumača starih i novih smatraju da je on tada bio kao pravi Jevrejin u molitvi Bogu za dolazak, za slanje Mesije, za dolazak ispavitelja, ono zašto se sav Izrael spremao i što je čeznuo. Da je on u tom momentu bio taj otvoreni poziv Bogu koji iščekuje, koji poziva, priziva, iščekuje dolazak Mesije.
Bog je svojim različitim posetama Izraelju najavljivao taj dolazak Mesija, ali sad je Izrael bio tek u buduće, tek se očekuje Mesija i zato je Mesija i nazvan čajanije jazikov, iščekivanje svih naroda, nada svih naroda, on tek treba da dođe. Nije bilo jasno svima Jevrejima ko je i šta je Mesija. To je bio njihov izlazak u budućnost na susret s Bogom. Bogom koji dolazi, ali s kojim će se oni tek sresti. To je sigurno bio od Boga poslanik, ali nije dovoljno bilo jasno. Znači, rečeno je kod jednog proroka, ne anđeo, ne delegat poslanik, nego sam Gospod doći će i spašće nas. Pa ipak Stari Zavet koji nije znao jasno za Svetu Trojicu je diferencirao Gospoda i Gospoda. To jest reče Gospod Gospodu mome, veli u psalmima, sedi pokraj mene. Ko je sad taj drugi Gospod, kome onaj prvi Gospod govori sedi kraj mene? To je njima nejasno. I rabinska tradicija, jevrejska, ona je uglavnom to prepisivala anđelima i nekim ovako nižnim bićima, ali to je već fiksacija koju su oni dali, jedno tumačenje koje su oni, međutim u samom narodu je to ostajalo otvorenim pitanjem u smislu koliko ko raste, koliko ko bliže prilazi Bogu, on počinje da prepoznaje. Zato su takvi Jevreji koji su se više otvarali, prepoznali u Hristu i prihvatili ga kao Sina Bože, kao stvarno Mesiju koji istovremeno i Bog. Ali i za njih je to bio veliki napor, pazite, nisu Jevreji bili privilegovani. Meni je vladika Jovan Ziziulas, profesor u Solunu i u Londonu, sada bio ranije u Glasgowu, a on najveći teologa sveta uopšte, ne samo pravoslavlja, koji je dubok čovjek, izuzetno, ponešto je prevedeno od njega, kod nas kaže, Grk sa sjajnom grčkom glavom, sa takav mislani čovjek se retko sreće uopšte možda u vekovima, ali kaže, znate koliko je teško Grku postati pravi hrišćanin. Treba da umre Grk da bi postao hrišćanin. Ali mi smo tako u razgovoru i prijatelji smo i on je meni mnogo pomognuo, ja sam mu zahvalan, on kaže da sam ja njemu, ne verujem, ali svejedno, zaključili smo za razgovor da je Jevrejinu strašno teško bilo da postane hrišćanin. Zato ću navesti kao primjer apostola Pavla, odnosno Savla. Ali vraćamo se na to, koliko je njemu bilo teško, mora da umre kao Jevrejin da bi postao hrišćanin. To nekad ja vidim iz ovog divnog susreta i razgovora, iz ovog divnog čovjeka, Enrika Josipa, koji je Jevrejin i po veri, koji prihvata Hrista i hrišćanstvo, možda je srpsko, možda i duce, ali uopšte dubog čovjek. Čujem da je jučer bio oduševljen, priča mi jedan prijatelj da je, nas je sreo kad smo išli ovdje, da je oduševljen, kaže to samo srpski narod može tako. No dobro, on je zaista veliki prijatelj, pisao je u posljednjem glasu crkve ili pretposljednjem o Kosovu sjajno, ali teško mu da kompletno prihvati Hrista. Još je njemu Jevreji to, ali onaj najbolji, onaj biblijski, pazite. Mi smo navikli nažalost na razne jude, na razne fariseje, na razne, mislim, najcrnje, ali Jevrejin je mnogo dubok čovjek. To je bio Natanajl, pravi Izraeljac. Iskonska religioznost, autentičnost pred Bogom. I nije čudo što su Jevreji toliko velikih ljudi dali. To je narod nevjerovatno sposoban. Mnogo težak narod. U sebi težak i drugima. Znate, nimalo lak. Nimalo... Ja sam jednom pričao za one koji nisu bili, naveo samo primjer, živeći tako povremeno i prosto budeći se na vreme kraj oca Justina sam samo mogao da konstatujem kako je velikim ljudima teško da budu veliki, da budu zaista Božji ljudi. Kraj oca Justina sam vidio, znaš, mi smo mali, sitni ljudi, on vulkan jedan, da tutnji ispod, ne znam kada će da izbije ta lava i šta će sve da izbije iznutra, a mi ovako mali, sitni, i ja sam to uporedio s ovim primjerom i volim da ga ponovno uvijek pričam, pa sad ovi koji su čuli nek izvinu. Kupila je Gumanija Ćelijska malu novu Škodu sportsku, ne znam koliko ima, 30 konja čini mi se. A Boško Bojović došao, Mercedes sportski, prevarit ću vas za 160 konja ili 200 sa dvojim vratima svega, kupe jedan. To ide 220, recimo ko ništa, 200, ne znam koliko, 80 km. Mislim da je Mercedes 280. Mislim da je. I došao u Ćelije i sad ona se hvali da su oko najna bezazvena devojka, vidiš kako, a Boško upalio onu rotažu motora, proba, turažu, proba, on kaže da je to važnije nego kilometraža, kad se i putuje gleda uvijek ima 2 sata,
ono ujbre ko avion, će da poleti, a ona kašljuca, ona skoro kraj. Čuti rekao mati, čuti kako samo kašljuca, a ovo ujbre će poleti iz starta. Taki sebe, kažem, upoređujem sa tom Škodicom i s onim Mercedesom, zaista tako veliki ljudi, smo i veliki narod, jevrejski, težak sebi. Dostavimo to, ja lako skrenem s puta i izgubim se ko neki naši fudbaleri u driblinzima, u kombinacijama i nikad kraja. A Savićević piksi jednostavno, 2 poteza gol, nema tu. Natanailo je bio takva duša, otvorena, bogogladna, bogožedna. Bog sveti zna kakve je on otvorio u onom momentu pod smokvom i Hristos ga prepoznao. Evo pravoga Izraelica u kome nema lukavstva. Taj recimo detalj pokazuje da takvi ljudi kao Natanailo su blizu Bogu. Međutim, treba napraviti taj potez. To otvaranje, to nezaključavanje, neokivanje sebe, ko što je Natanailo napravio, jednom susreo se sa Hristom. I to se čita, baš taj odlomak se čita na nedelju pravoslavlja. Pravoslavlje jeste u stvari to otvaranje. Dođi i vidi. Ali da bi došao da ga vidiš, treba da budeš ono što je rekao sveti Teofil Antiohijski iz 2. veka, polovinom 2. veka apologeta, jednom svom prijatelju Aftoliku, i to sam mnogo puta pričao mnogima od vas. Bio je filozof grčki, mudrac i onda je postao hrišćanin. Sad svog prijatelja Aftolika teo bi da privede hrišćanstvo i piše mu, razgovara i poslije mu je napisao o tome 3 knjige, jednu spisu 3 dela. I sad onaj mu kaže, pokaži ti meni tog Boga, tog novog Boga u koga veruješ. A on njemu odgovara, prijatelju, pokaži ti meni tvog čoveka. To jest, razotkrij se kao čovek, projavi se kao pravi čovek, susrećeš Boga. Slično je rekao otac Justin jednom svom duhovnom detetu koje je bilo u inostranstvu, u Rimu, kad je ovaj mu pisao i žalio za Kamijem, kao divnom dušom, vrlo osjetljivom, vrlo dubokom, kako veli on nije našao Boga. A ovaj kaže, zašto se ga nije tražio? Pa kako da ga traži? Da se moli? Pa kako kad ga ne zna? Zna Bog, veli, samo neka se on moli. Ako iskreno, Bog će mu se javiti. Dakle, tako se Natanailo javio. To su dakle takve duše iskrene. Slične su one duše, recimo one Lidije u Filipima, kad je prvo apostol Pavle prešao na tlo Balkana, kod Kavale, današnje Neapoljica, negdašnjega, pa pošao malo dublje u naselje Filipi, to je jedno 10-15 km. Ima reka, ima tamo divna crkva, podignuta sada nova, gdje se krstila Lidija, to je reci, sa svojima, ona je bila pralja, prala, tkala i prala i prodavala posle to platno. I apostol Pavle govorio i veli, Lidija poverovala, još mala grupica, i posle ga uvela u kuću, tako reći prisila, ajde pa nemoj me prezreti, dođi u moju kuću, u moju sirotinju, ali u to... Ili recimo ona grupica ljudi u Areopagu, među kojima je Dionisa Areopagit i ona Damara, ona prva Atinjanka hrišćanka. Ili na drugom mjestu Evanđelju da kaže da primiše veli reč Hristovu oni koji behu spremni za carstvo nebesko, ili oni kojima Bog otvori srce za carstvo nebesko. I jedno i drugo isto znači, ili da je Bog otvorio, zavuko ruku u njihovoj grudi i otvorio im srce, ili oni se otvorili, isto je u stvari, samo posmatrano sa 2 strane. Ne može se čovjek otvoriti sam ako Bog ne otvori vrata. Ali s druge strane Bog također ne može i neće da otvori vrata ako mu čovjek ne otvori. To je ona tajna koja je u Apokalipsu prikazana, gdje kaže Hristos, ja stojim kraj vrata i kucam i ko mi otvori ući ću i večerat ću s njime. To je ta tajna susreta, koja pretpostavlja i onoga drugoga. A Bog je odzivčiv na čovjekovo zvanje, ali i sam poziva čovjeka. Protestanti su od vremena Lutora sa katolicima lupali glave, šta čemu prethodi, Božja blagodat unapred data, pa onda odziv čovjekov ili čovjekovo otvaranje, pa onda dođe Božja blagodat. I tu su se skolastičari i racionalisti razbijali glave, lupali, a to je tako cepidlačenje. I jedno i drugo je potrebno. Potreban je i Bog i čovjek, i to kompletan, ceo, bez ostatka, i Bog i čovjek da bi došlo do susreta. Kao što je za ljubav potrebno to. Komunikacija. I Novi Zavet je dakle takve primjere ko Natanaila, ko tih čestitih prostih duša, ko Zaheja recimo. Mali, sitan, vjerojatno iskompleksiran učenik, nije mogo da vidi iz gomile, pa je otišao, popeo se na dud ili smokvu, to je neko drvo između smokve i duda, i dud je i smokva, a nije ni dud ni smokva.
sikomorea, smokvodud ili dudo smokva, recimo, zaista i popeo se odjednom, onda uđi i kaže, a Hristos prolazio i pozvao ga, siđi na Danilo, idemo u tvoju kući, Zakeje. Tu se odigrala opet neka tajna njegovog otvaranja, ili Matej, koga je bio carinik, dakle porežđija i ujedno milicajac, su bili čuvari reda i prikupljači poreze i koji su se na taj način strašno bogatili, pljačkaroši, ja mislim da su ovi naši učili se otuda, kako su vešto sebe obogatili i pozvao ga Hristos i on došao, sve je ostavio, recimo. Odjednom se u čoveku puklo nešto, odjednom se, kao jedan bivši komunista koji mi je govorio, kaže, kad mi je došlo pokajanje, onda sam vidio da nisam ja samo Bogu zgrešio, sam i on ljudima i narodu zgrešio. Tačno, pravo, istinsko, ljudsko osjećanje. Nisam ja sam Bogu rešio, pa idem negdje u ćošak, negdje da, prosti mi Bože, a ostali ostaju oštećeni u stvari. Ja sam ja i njih oštetio, to je isto. Biblija zaista i ne pravi velike razlike. Odnosno nam Bogu prema ljudima je skoro isti. I to i u narodu našem je zdravo. Kakav je on bogomoljac ili pop, kad on ovo čini, to u Boga ne veruje. Tako narod kaže, kad čini recimo neko zlodelo, ne mora nasilja, šiptari, kakvog oni Boga imaju, kad gledam šta sve rade. Sad sam čitao jedan, nije u duše, iz maja meseca, kako taj narod, to su takve, ti lavirinti podzemni, kako sam čitao, kao gimnazijalac ili iz Smoljetke, ne sjećam se nija Tajne Parijskog dvora, oni predratni romani koji su izlazili u nastavcima, ili ono Marino Marinelli od Dužde u Veneciji, ono podzemlje. Mislim, to je tako neka, među tim jadnim šiptarima, neka podzemlja, neka zaista satanska, neka budi Bog s nama. Užasno meda i okovanosti. Dobro, osim Natanailovog slučaja, mogli bismo da uzmemo drugi primjer odnosa Boga i čoveka, drugačiji, recimo Petra. Apostol Petar, oženjen, bračnik i pozvan od Hrista i pošao za Hristom. Ali temperamentan, žustar, dobar čovjek, čestit čovjek, ali malo, recimo, ambiciozan neka, on se zaleće i kad treba i kad ne treba. Recimo, on je prvi ispovedio Hristos, kako gore, ti si Hristos, sin Boga živoga. I zaista je bio usta apostolska. I Gospod je to pozdravio i kaže, ali pazi Petre, to tebi nije od tebe, to je od Boga ti dato, kad si ispovedio. Međutim, u drugoj prilici, ne samo što se odrekao kad ga jedna žena stisla, jesi ti sa njim, kad se Hrist našao u nevolju, on se odrekao i to 3 puta, zaklinjao se za Hristu, a pre toga se zaricao Hristu, da neću se ja tebe, ko se svi odreknu, ja ću ostati. Jedan treći primjer koji ga pokazuje u obe varijante, mislim, oba slučaja je kad je Hristos na tajnoj večeri teo da pere noge. On kaže, ne Gospod, ti mi ne pereš noge, ni govora, pa kako, pa mene je sramota, pa ja sam... A Hristos kaže, ako ti ne operem noge, nećeš biti čist, nemaš udela sa mnom. U Gospod, operi i noge i glavu, ama nisam ti rekao glavu, samo noge. Mislim, tačno ga vidite kako se baca iz jedne krajnosti u drugu, takav recimo čovjek temperamentan i divni grčki umetnik, Fotije Kondoglu, slikar, pisac, Malazijac, rodom, izuzetna ličnost. Kaže, pisao je čak iz teologije, kaže, Devreri mu kapelici nađoše Petra za patrona nepogrešivosti papske, da nađoše nekog apostola za koga ne znamo šta je radio, recimo da su uzeli Vartolomeja, ne znamo, nigdje ne opisano, pa ajde da ne pogreši, a Petar sve drugo samo ne pogreši, toliki kiksove napravio, kaže, sad ne pogreši, ajde, nemoj da se izmotavate, kaže, i tako literarno to napisao. I zaista je Petar ovih papkara, recimo, ko što je kod jedna svinja i tako, onda pravo ruke, pa ne znam, sve jevrejske običaje držao. Kad su nije bilo jevreja, pa bili jelini, apostoli su već u Jerusalimu bili rešili da na nejevreje, hrišćane ne tovare jevrejske običaje i jevrejski zakon i obrezanje i razna pranja, razne te... znate kako to možda postane gadno, možda postane vezujući. Ja gledam nekada kod nas, kao hrišćana, znači to kod pojedinih tako bogomoljnih ljudi, pa sam skoro razgovarao baš s jednom ženom, šta joj sve ne trpaju ti, možda dobri, ali i suviše, prosti Bože, zatucani bogomoljci, znaš, treba da uradiš ovo, pa treba ono, na sve to, ko gledam neke od onih sportista na onim velikim svjetskim takmičenjima, recimo jedan skakač Nemac ili Šveđanin, motkom,
skakač uvis, preskakanje motke, pa on stane, pa ovako recimo napravi, pa onda ovako, pa čitav ritual, i ovaj kaže, spiker kaže, ovaj mora da obavi svoj ritual, pa nogu ovu, pa ne znam, a jedi s milim Bogom. Mislim, to je njemu već postalo neka vrsta spontana, nekog mehanizma, to već nije neki fatalizam je u tome, tako i u religioznosti. Dobro, lepo je da čovjek ima jedan red, da ne bude ovako diletant, ali ne treba da bude sujeveran i da bude recimo formalista, to su Jevreji mnogo imali, onda je hrišćane to oslobodili. Ali Petar je, veli apostol Pavle, pomalo, on to lepo kaže, nije išao pravim putem, nije pravo išao, nego je malo vrdoljao ovako i on ga pred svima izriba ovako, očito mu lekciju, kaže, stadoh njemu, protiv stadoh u oči. Neki je to apostol Pavle. Petar je očigledno bio takav čovjek koji je, ali kažu opet oci, zato ga Hristos i postavio za prvog među apostolima, jer takvih je najčešće, najviše. A prosto da imamo šansu, da imamo nadu na te, ti klizneš i kiksiraš i povratiš se i pokaješ. I Petar je gorko otplakao, plakaše gorko to svoje recimo odricanje od Hrista. Kad ga Hristos gađa onako bombardovao ga najvećim mogućim oružjem, najfinijim, ali najtežim. 3 puta ga pita, Petre, voliš li me više nego ovi? Potrebno je da ti kao takav više me voliš nego ovi radi tebe, da se utvrdiš. On jedan učenik odgovarao, pa Gospode ti sve znaš, sad više Petar, ja kako volim te više od svih. Ne, sad je smirio, spustio durbin na zemlju i Gospode ti sve znaš, ti znaš da te volim. Pa drugi, pa treći put. Onda je ga vratio u apostolstvo i utvrdio ga, pokazao mu koji je put stabilniji ka Hristu, ka Bogu. Ali je Petar recimo jedan takav primjer, drugi obrazac. Treći jedan obrazac, tako da kažemo, nije to obrazac, nisu oni bili prosto nama kliširani primjer, nego takvi su bili ljudi. Za apostola Jovana, on je kao mlad pošao za Hristom najmlađi od apostola, neku tajnu je očigledno nosio u srcu da ga je Hristos najviše zavoleo i to što je njemu posle Bogorodicu predao devstvenome učeniku, devstvenu majku i usinio njega njoj, a nju pomajčio njemu, evo ti majko sina, evo ti majke. To je neka tajna, Jovan je neka čistota unutrašnja, nema sumnje da je Jovan daleko veći od Petra. I da Jovan nije išao tako da kažem, na probe. Na jednom mjestu je rekao otac Justin, Gospode, pa zar moramo uvijek preko greha, preko udaljavanja, preko otplakivanja toga da dolazimo tebi? Zar moram stalno da kamčim milost od tebe, zar ne mogu da te volim i ljubavlju da ništa za nju ne tražim? Drugim rečima, na tim odnosima našega, kako da kažem, naše grešnosti, našeg smiravanja, našeg prošljenja umilostivljavanja, što je ljudsko, što vas postavlja ljudski lik i nije to mizerija, ali zar nisam mogao i da to ne uradim, recimo? Vidite, stariji brat bludnoga sina nije nigde pogrešio, bio je stalno poslovca radio, ali je izgubio nešto što je bludni sin sačuvao, neku neposrednost od sebe, a ne neki ovako strogi, moralno-političku podobnost, znate, stalno poslušan, dosledan, stalno odan ocu, a posle gleda da to u neku ruku naplati, u neku ruku, znači ja sam uvek bio, to ima mnogo kod nas hrišćana i mnogo kod monaha, više kod monahinja nego monaha, jer zna on tamo svetovan čovjek, ne znam, mi ceo život posvetili Bogu i znači sad očekujemo da, što je otac Makar je govorio za jednu gumaniju, da i veli kučići se dižu na prednje noge pred njom od strahopoštovanja. To je ono što je i Hristos govorio o farisejima, ima tu farisejskoga nečega. Govorite da ste čisti, govorite da tačno su oni bili takvi. A onaj jadni carinik kad je ušao sav grešnik u crkvu nije smio ni da pogleda gore, veli Hristos, on je bliži Bogu. Carinici, veli i bludnice, bliže su od vas carstvu nebeskome. Strašna reč Hristova. Ono što je Dostojevski osjetio, a što nažalost Nikola Milošević nije osjetio. Kad Sonja Marmeladova i Raskolnikov čitaju evanđelje, ovaj to naziva Nikola Milošević parodijom, ironijom, a Dostojevski u stvari vidi evanđelje jeste to. Takvi su za carstvo nebesko, Raskolnikov i Sonja Marmeladova. Zato i čitaju evanđelje je takvima dato. Mislite vi da sam ja došao da pravednike spasavam, veli Hristos. Sad je grešnike došao.
I znaš, hrišćanin je iskreno, to sam mogao da vidim kod svetogoraca, kad bi ne znam kojega svetitelja rekao, mislim, svetogorskog monaša, stvarno svetoga, koji nikad, kao i ova, nikada nije, pazite, nikada nije pokreknuo, nikada nije unutra pukotina jedna vernosti Bogu i čistoti njegovo i njegovoj devstvenosti i sve posvećenosti Bogu, nikada on nije unutrašnje to izdo, pa ipak kad mu rekao, ajde pređi ti na stranu svetih, na stranu pravednih, ne, ja ću rađe sa grešnicom, ali ovdje imamo nadu na milost. Taj Jovan i takav Jovan, sad ko sunce, vidite, on se nije odrekao Hrista, ostao je do kraja, ostao je kraj krsta. On je ta vernost ljubavi do kraja. On je rekao pri kraju života, mislim, pri kraju života je napisao prvu poslanicu, ali to je karakteristično da je rekao da dečice moje, ako kažemo da greha nemamo, lažemo i Boga činimo lažovom. On je sagledavao u sebi tu ljudsku slabost, ljudsku mizeriju, to siromaštvo duha, što kaže Hristos, blaženi siromašni duhom, i valjda na osnovu ljubavi, verovatno da prava ljubav nikad ne smatra da je dovoljna. Nema ona muke od toga, nego je izvor njen tako neiscrpan da se čini da još nije dala sve vode iz sebe, dao taj izvor, sve vode iz sebe koliko može da da. Tako je i on iz ljubavi osjeća se prema Gospodu i govorio to. Ali on isti je rekao, onaj koji je zaista u Bogu, on više ne greši, nema za njega greha. A istovremeno je to rečeno sa tim smirenjem. Dakle, tajna Jovana kao odnosa na Bogom, ja mislim, vrhunac. I verovatno malo kome od nas može da bude adekvatna. Malo, ali sigurno da ima takvih duša. Ne? Sigurno da ima takvih. Mislim da je takav, recimo, bio Sveti Simeon Novi Bogoslov. Nezajaživa duša u stremljenju, ljubavi, okean, vulkan, ne znam šta da kažem. Takav je. Kod Simeona nema ništa što bi ga moglo zaustaviti, što bi on je uporedio onoga koji istinski želi Boga sa čovjekom koji ima veliki bol u stomaku i pao je dole u kovitlac i vitla se i samo taj stomak drži, ne briga ga da li lupa glavu, da li mu krv teče, da li mu noge su negdje ozleđene, da li je laktove povredio, ništa, on je samo zauzet onim svojim stomakom i na sve ostalo ne obraća pažnju. Na mene to podsjeća na jedan slučaj, to Simeonovo. Došla jedna mučenica Latinom da se ispovedi uveče u crkvu i dovela sina. Dete imalo 5-6 godina, ali mali đavočić. Srećom je bila crkva popatosa na tepisima i on sad, dobro, on i ne zna, tu možda stoji blizu, on neće, čas dođe manjica s ode, nije srećom oltar, bio je zatvoren oltar. I na kraju je on, dok se ova mučenica ispovedala, do prvi put možda u životu ili u svakom slučaju, tad je došao u tu crkvu prvi put, on je negdje u onom svom prevrtanju govitlanju udario na ivicu mermernog stuba i rasekao uvo. I pogleda juri krv. I majka sad se zgrabi ga ode da to uvo sije. Spadalo. A on je tako govorio da nije ništa on, niti je plakao, niti je uvo krvarilo teče, znaš kako uvo teče. Si nekad radio da obijaš krv kod ovaca, kad se okrvi ovca, nisi? Ne, to je. A nama su govorili kao deci, ja ću tebi obiti, kad imaš viška krvi u glavi, moram rasečem uvo pa da ti obijem. Dobro. Simeonovi Bogoslov je njemu sličan, ali dobro, kažem, to je jedan primjer. Sad idemo na Pavla i da završimo, na Savla. Revnostan, dubok čovjek, posvećen Bogu od mladosti, odgajen kraj nogu Gamalila, velikog učitelja, za koga veruju hrišćani da je posle postao hrišćanin. Ali usmjeren, ovako ko naše školovanje Šuvarovo, stvarno usmjereno školovanja, revnitelju zakonu, izabrao je, fariseji su bili veliki revnitelji, nisu oni bili tako negativni, samo što su doveli posle do karikature tu svoju revnost. Pavle je bio Savle, odnosno je bio sav tako odgajen i zato kad su Jevreji kamenovali Stefana, ne znamo da li je video, on sam kaže da nije video Hrista ni kao dečak, kao mladić, ali kad je recimo negde, pretpostavlja se da je 37. 8. možda čak i 35. Stefan kamenovan nekoliko godina posle Hrista, kaže se u djelima apostolskim prva beleška o njemu da je on čuo odelo, oni koji su skinuli odelo da bi ovoga kamenovali. Nije bio punoletan i nije pravo da učestvuje u takvom jednom aktu, ali on pokazivao revnost da vidi, tako mu i treba da ga ko neki zlurad čovjek, ali iz revnosti prema Bogu, samo se je proglašao za Boga, to je hula, kako, pa on to, i onda je krenuo
uskoro da goni hrišćane i čak dobio ovlašćenja. Očigledno je bio čovjek i sposoban i vidi se posle iz hrišćanstva i unutrašnje celovit, pazite, to je bio integralan čovjek, kako da kažem, jedna zaista ličnost kompletirana. Kod njega nije bilo, kako da kažem, nekih nedorečenosti. Savle je bio jedan kompletan čovjek kao ličnost i kao religiozan i duboko religiozan. Nemoj da se varamo, da mislimo da je on bio, ne znam, neki tu fanatik samo. Ne, to je bilo proizviralo od njega iskreno. On je to posle i govorio. Ja revnovah, mada ne po razumu. I slavu Božiju sam tražio. I sad, malo mu što je po Jerusalimu i okolini, nego uzeo da ide u Damask, tamošnja velika jevrejska zajednica, da tamo proganja hrišćane. Treća velika zajednica je bila u Antiohiji, četvrta u Aleksandriji. Jevreji su bili i proširili se i među jevrejima, naravno, ne da on u gradu goni, recimo, nije imao tu vlast, ali među jevrejima, on ima, prvo su jevreji postali hrišćani. I sad susreće ga Hristos i javlja mu se: Savle, Savle, zašto me goniš? Pretpostavljaju tumači da je video otprilike raspetoga Hrista i da ono kamenovanje Stefana je bilo kamenovanje Hrista pred njegovim očima, da je to bilo, ali u svakom slučaju Hristos se poistovećuje sa crkvom, sa svakim od onih vernika: zašto me goniš? I odgovara taj Savle: pa ko si ti, Gospode? Ja sam, veli, Isus, raspeti kojega ti goniš. I odjednom neki grom, neki zemljotres, iznutra zemljotres, odozgo grom, u njemu puca, pada, ruši se sve što je sazidao. Ali neki ispod toga temelj, neke čestitosti, neke sačuvanoga celovitoga lika Božjega, ali bez i trunke, osim one nacrta Božje, bez i trunke, nadgradnje neka. Odjednom mu je sve to srušio Hristos i vratio ga na tu prvobitnu ljudsku iskrenost, na tu otvorenost, na tu želju da bude i ide ka Bogu. Samo mu što mu je rekao: nije tamo, nego ovamo. I Savle je sada počeo da biva apostol Pavle. I vidite kasnije, nije više bio tako, isti je on bio kao čovek, kao karakter, pazite, to sad uzmemo psihološki da ga tumačimo, ali nije više bio tako monolitan u smislu od jednog komada sačinjen. Pavle je unutrašnje doživeo tu dramu čoveka, tu tragediju čoveka, pazite, zato nije tu došlo od apostola Pavla, on je sad veliki nadmašan nas, mislim, tu ne možemo, ali možda možemo naći mi sebe, savremeni čovek, naročito tu, da je on bio ranjen duboko osjećanjem, ukusom tragedije, ukusom greha kao promašaja. I kad ne zna da ide ka grehu, a misli da ide dobrim, kod Pavla se to otkriva kao unutrašnja raspetost. Ona 7. glava Rimljanima, gdje on opisuje istina starozavetnog čoveka koji po zakonu Božijem, po umu teži, saglasan je sa zakonom Božijem, hoće da bude veran Bogu i dosledan srcem, ali vidi u udima svojim, u biću svome drugi zakon, nešto ga raspinje, na drugu stranu vuče i veli: ja nesrećni čovek, ko će me izbaviti od ove tamnice, od ove tela smrti? Da bi u 8. glavi posle himnu Hristu i tom izbavljenju, ali nije to samo opis opšti za starozavetnog čovjeka koji je, i kad je bio najčestitiji izvršilac zakona Božjega, najdosledniji Jevrejin, da je osjećao se tragičnim od onoga što treba da bude i između onoga što treba bude i onoga što jeste. Verovatno je u nekim dubinama Pavlovoga bića, kao doslednog Jevrejina, Izrailca, mislim klasičnog starozavetnog, ne ovoga Jevrejina koga mi znamo čiftu ili nego stvarno onoga biblijskoga Izrailca, da je morao negdje valjda da je verovatno osjećao neki raspon, neki nešto neispunjeno unutrašnje, da je možda Hristos zato i gađao njega, što je on unutrašnje, ispunjujući sav zakon Božiji, bio unutrašnje neispunjen, nezadovoljan.
nezadovoljen, bolje reći. Ako je počito Tolstojevu priču Starac Sergije, meni Tolstoj nije bio uverljiv, jer verovatno je to Tolstoj, to nije nikakav starac iz ovih, ne zato što ne može biti među monasima, među pustinjacima takvih, može, ali to je Tolstojev problem. Starac je negde ostao nezadovoljen, negde on neku svoju nije nit prekinuo da umre, ono što je Dostojevski sjajno osjetio, zrno ako padnuš u zemlju ne umre, neće doneti roda. Starac Sergij nije umro do kraja, Savle nije bio umro, on je verovao da se Bog može steći jevrejskim zakonom, najboljim, Mojsijevim, putem onoga svega, ispunjenja i svega toga, i u opasnosti je verovatno bio da zameni Boga nečijim Božijim. Makar to bio i Božji zakon, i Božje otkrivenje, i sve. To je ono što je apostol Jovan posle nama rekao: dečice moja, čuvajte se od idola. Čovjek je sklon idolopoklonstvu. I nije to pagansko, urođeno, ne znam, staroslovensko ili ne znam, ne, nego je to malaksavanje čoveka. On je pozvan na strašno mnogo veliki i visok podvig. A on lakše mu je od inercije, od dembelstva, od lenjosti, od ne znam čega, lakše mu je da se negdje zaustavi, da se ustali, da se, ono što kaže, Njegoš je to strašno osjećao, to je Njegoš veliki, pa čovjek izbačen na hridine negdje, more, ustav se, Odisej recimo, putovanje Odiseja, sve to ista priča u stvari ljudska. A Bog ga zove, ajde, dalje, napreduj, pa ne mogu, nema priča da ne možeš. Jova recimo, Jov je tu, ali Bog njega teo da ide dalje, sinko, nije ovo za tebe, znam ja, ali nemoj sad da se ti sad miriš ili da praviš od toga celu viziju sveta i života, a u stvari si u stanju da to nadiđeš. I on mu daje kuraž, on ga tu neverovatno ceni, strašno visoko ga ceni i Jova, i Savla, i Njegoša. Dakle, možda je Savle tu, ne znam, a pokušavam da uđem, i čini mi se da nisam daleko od toga, takvog bio sazdao u sebi jednoga koji će s Bogom, znaš da to je ovako, Bog mu ujak i uhvatio Boga za bradu. Sve sam ispunio, neka, možda put onoga starijega brata bludnoga sina. Da ne osjeti da Bog nije u pravilima, da Bog nije u zakonu, da Bog nije u, ne znam, religiji. Pazite, to sam drugih puta govorio, religija je isto opasna stvar. Možda postane sistem zatvoren i možda što je najgore, može da izgubiš Boga zbog religije. Da se Bog okuje u religije, oformi u religije. I zato nema Boga iznad Boga. Izraelju jedan je Bog. To je prva i najveća zapovest. To je to što Jovan hoće da kaže: nemojte sebi idole, čuvajte se od idola. Pavle je možda biblijskoga Jehovu, Jahvea postavio. I nije Jahve tako kako obično mislimo, strašni, koji kažnjava, koji je... Nije, on je i vrlo fin i suptilan, kako se on ili recimo javlja. On ili spušta na zemlju strogoga, čini ga milostivim. Mnogo je složeniji Jahve nego što mislimo. To su naše ljudske ovako vrlo brzo izvučeni zaključci. Kako? Jeremin, Jahve, kako je to fina tanana ličnost. Nego, možda je Savle išao nivo. Jednom se javlja Hristos koji je raspeti, nemoćni. Za Jevreje koji je bio Bog znakova, čuda, veličanstvenosti, moći, jednostavno sad se javlja raspeti Bog. Ono što je on rekao, Pavle, da je Hristos Jevrejima sablazan, a Grcima bezumlje, za Grčka je bezumlje, to je ludost, nema toga, ali Jevrej je sablazan, što znači? Ti si nas bre razočarao, ti si nas, mi smo tebe očekivali da ispuniš sve ovo, hoćeš li sad ustanoviti carstvo Izraeljevo, da triumfuješ, da napraviš lom ovdje, da jednostavno pokažeš. Nije tim putem pošao Bog. Hristos je izabrao drugi put, put te nemoći, put kenosisa, put toga božanskog smirenja, te bogonačalne slabosti, te arhikiastenija, kaže Areopagit, bogonačalna, bogovlasna slabost, paradoks mislim, potpuno jedno drugo potire, ali to je ta apofatička jezika Areopagita koji se izrazi, on jeste Bog, božanski majestet, božanska svemoć, u isto vreme tako je sišao pošto je tajna krsta. Pavlu je trebalo da prihvati krst, zato se posle tako strahno hvalio krstom. Ništa meni nije milije nego krst. I možda je zato i odstrado, da opušten od Boga dostrada ko niko od apostola, ko niko možda od svetitelja.
kako je sve bio izmaltretiran, recimo Jevreja, oni su Jevreje, po osudi jevrejsko treba obije 40 batina, uvijek jednu manje i onda su ispunili zakon, 39, kakav 39 i 40 batina? To ti je, ako te opalim 39 šamara, 40 sam ti poklonio, mislim, to je, što je rekao, kažu Staljin, kad mu je neko rekao, kaže, ti si ubio 10 miliona nevinih ljudi, ne, kaže, nije tačno 9,5. Dakle, verujem da je takav primjer čoveka, takav čovek kao Savle, kao posle Pavle, imao u sebi neku unutrašnji krst neki i Bog mu je opustio da doživi takav, recimo ono što je otac Justin govorio i on je tu negde bio blizu, iako se ne može reći, otac Justin je od mladosti posvetio se Bogu i možda liči u tom pogledu na Jovana Bogoslova, ali unutrašnje on je ipak čovjek našeg doba i zato je mnogo značajan. Mislim da će tek doći vreme kad će ga savremeni ljudi shvatati. Veli, Pavle se spustio na dno pakla i onda je tek uzleteo do trećeg neba, do vrha raja. Tu da on doživi Hrista kao svoga spasitelja, izbavitelja, to Jevrej nije mogo tako lako. Trebao je da umre Jevrejin u Savlu. On to kaže. Ja koji sam bio farisej od rođenja i sve zakon ispunjavao veram otačkom zakonu, kad mu je trebalo mučenik, on je to potrebljavao pred farisejima. Pa ja veli za veru, za farisejsku sektu, ja sad ovdje stradam. Za vaskrsenje iz mrtvih, to vi verujete protiv Sadukeja kad je suđen, da bi se, ne da bi se on izvukao, nego da bi u stvari za hrišćanstvo više doprineo, a sam je bio gotov da strada. Pavle se vešto dovijao kad je trebalo, ne radi njega, nego zaista da pomogne crkvi, pa onda kad je bio napadan, pa klevetan, pa šta mu sve nisu podmetali. Vrlo delikatna situacija, ali unutrašnje čovjek koji je bio recimo tragičan. Zato on tako, to sam bio teo da kažem, a nisam rekao, zato je tako često upotrebljavao izraz iskupljenje, izbavljenje, greh, smrt, raspad, stari čovjek, novi čovjek. Svi ti pojmovi, kod Jovana je pesma. Jovan je u svoj reči osnovne, istina, svetlost, život, ljubav. 4 ključna pojma, kad bi danas u kompjuter ubacila Jovanove tekstove, vidjeli bi da su najčešće reči pominjane. Kod Pavla smrt, greh, raspeće, izbavljenje, raspadanje, ima i vaskrsenja, ima i spasenja, ima i života, ima ljubavi, himna ljubavi, ali ona kroz mnogo više muke prošla. Pavlovo hrišćanstvo je mnogo tragičnije, da je zato onda tako svetlo, recimo o vaskrsenju, 15. glava himna vaskrsenju, ali to je prošlo kroz mnogo teže, kroz mnogo, od recimo svetitelja, mnogo je bliži njemu sveti Isak Sirin. Sveti Simeon i Bogoslov je bliži apostolu Jovanu, a Isak Sirin koji dosta govori o tuzi, ima to i Dostojevski, sjećate se, kod njega imate tamne crte, ta tuga, taj recimo prolazak kroz ad. I kod zapadnih svetitelja, svetog Jovana od Krsta, svete Katerine Sijenske, svete one Gertrude i ne znam još kojih, ima toga mnogo, te mističke noći, te tuge, te tame, te bogostavljanosti i zato njihova mistika nije svojstvena pravoslavlju koje je svetlije, radosnije, ono je zaista ono što je Solovjev rekao da je apostol Jovan apostol pravoslavnih, a Petar je katolika, a Pavle je protestanata. Nije to tačno, to je, ali ima nečega u tome. Zato protestanti zaista zato držali Pavla pa Pavla, ko pijan plota. I pazite, naši bogumili od pavlikijanaca proizašli, oni se tu držali Pavla, su govorili o strašnoj moći đavola, zla u sebi koje treba onda izbaciti i odjednom onda dostići do tih visina, do toga nadahnuća, do posljednja duha svetoga. Ali, naravno to je bio falš i kod pavlikijanaca i kod bogumila, ali su iz Pavla nešto vukli. Možda bi, kažem, mnogima od nas danas, takav primjer odnosa Boga i čovjeka kakav je u Pavlu, iako, da odmah kažem, ili da na kraju kažem, da bude jasno, apostoli su neki, kako da kažem, u 1001 ili u 1.000.001 takvi, to su ne neki nadljudi, nego zaista retki ljudi. I uopšte takvi ljudi se retko rađaju i Hristos ih je posebno izabrao. Ali ima nečega u svakome od nas, od njih, od svakoga od njih. A možda nekome Pavle više odgovara po tom svom odnosu, po toj svojoj. Zato se ne treba uplašiti, pazite, kad ima čovjek neku tragediju, neki krah, neki, kako da kažem, potpuni neuspeh, neki pad, ne znam kako da nazovem, sjetite se Pavla. I znajte da je Hristos i takvih spasitelj. I da je i to manifestovanje, prejavljivanje odnosa Boga i čoveka. Ja sam samo u nekoliko primjera, dakle Natanaila, Petra, Jovana, Pavla,
iz Novog Zaveta, a mogli bi da uzmemo Hananejku, uzeli smo Lidiju uzgred, mogli bi da uzmemo niz, recimo žene mironosice, kakav je to bio fini, veran odnos prema Hristu, sledovale ga, ali Bog se ti zna kakve su se u njima, su Marije Magdaline, kakve su tu i one žene grešnice, ili kakvi su te se odnosi, svaki bi od sebe mogao da traži, ne da psihologizira, ko što smo ono pominjali kad je Kierkegaard Avrama prema sebi krojio, ali ipak je Kierkegaard veliki čovjek i veliki duh i velika, dobro je što je približavao se da protumači Avrama, ali bolje bilo da je on sebe Avramu, a ne Avrama sebi prilagođavao ili merio. No sve jedno, on je ipak radio, zato je tako dubok bio, ali on je borio se protiv Hegela i Hegela nije mogao da drugčije pobedi nego tim takvim Avramovskim i sebe dubinama i rasponima. Možda bi zaista neki od nas, svaki od nas zapravo takve ljude, što su novozavetni apostoli ili posle, vidjet ćemo ko svetitelje dalje, mogu da nađe sebe i da tu negde i taj svoj odnos, pazite, ne treba da se borimo za neki poseban svoj odnos, ja pa ja recimo. Kao da upotrebim ja moj jezik, Neđo, veliki igrač ne traži svoj model igre, svoj profil, reče mi jedan naš sveštenik u inostranstvu, pa kaže oni još nemaju profil, traže svoj profil, ne traži on svoj profil, on igra, on će da se sam projavi, kod dete, vidite ga, ono ne treba da traži. Ja se sjećam, kad sam đače bio u Draginju, u osnovnoj školi, pa tako kao deca smo voleli da igramo, ja sam brzo naučio da na rukama i mogu sam ići 50-70 metara na rukama i dugo sam posle još išao, ali bio jedan koji je bio bolji od mene. Išao je dalje, bio je tako tipaviji, bio je čvršći, recimo ja nisam mogao da se uspužem uz glatko drvo nikako. U škola, recimo Senski, onaj udarac za senu, koji znamo, odu do vrha, za tenuka, ja ne mogu, jedva ako metar uspenju se, ne mogu. I sjećam se, jednom mi se jedan rugao, jede kajmak i lepinju, a ne može da se uspenje. Znate. No, ja sam toga recimo mladića, Milan se zove, Aleksić, on je imao neku tu valjda tegobu u nosu, pa onda ovako ponekad. Ja sam ga uzela podražavam, ne bi li ja posle, nakon toga da bi ja bio tako da se penjem kao on. Recimo borove smo imali, a borovi su gatki, i sad on se začeo uspenje gore. A to je bilo recimo privremeno tako, nije me to određivalo, da sam možda bio neko drugi, možda bi, ali samo da kažem, to dođe možda čovjeku privremeno neka vrsta te identifikacije sa nekim, ali praktično čovjek koji živi autentično, koji živi, nikad nije išao na to da traži svoj profil, ne znam, nego jednostavno živi i radi, pa sad to je, nije iskompleksiran time i tako dalje. Tako su i to mi ne treba da tražimo nekog svetelja, nije moj svetelj, ali će nam se samo tako reći doći, sam ćeš da vidiš nekoga svoga, tu pomoćnika među tima svecima. Drugim rečima, osnovna tema ovih naših ciklusa predavanja jeste da odnos Boga u istoriji, u sveštenoj istoriji, kroz Bibliju, kroz Stari i Novi Zavet, dakle kroz ličnosti zaista Božje i u našem životu. Šta to sve nama kaže? Ono što je mitropolit Filaret Moskovski rekao, treba da postane reč Božja naša reč. Vera otaca naša vera. Stvarno Hristos i moj spasitelj, a ne samo u Bibliji proklamovan ili recimo Pavlov spasitelj. I tako dalje, i tako dalje.